lapho kumele uphane usebenza usho senkathele ukudlala abantungeke abafuna ukusuka endleleni yabe 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 This is my time, they tryna kill my vibe. I'm busy getting high, abafuna ukumbela phansi impilo yami ngicela amakhonyama labantu abaseduze kwami babavale enhlanhla suke ntamba manje sengifuna le mali wazi umfana omncane ngamagama mina ngidlela insamba ngihamba njengenhlamba jida suka endleleni bamba amantohwana sebethi ngitshela kahle ngoba abantu angikubenze lutho ma ungena mali baboneke lutho lapho kumele ubhale nomsebenza wukho senkathele ukudlala abantungeke abafuna ukusuka endleleni yakhe 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 shukela yokuze ngibe high embuke mashaqoqa zingidlela isikhathi sami asenandlela bavule igrawundi ubona udlala ngabo baphethe ukubana abananyawo uhulumeni ubona ngijala amanxeba inkosi ikhothama kumele uvele kushela uvumele buso ngoba ngivele ngisuthi allergic nakubithi ngcane ngolufisho bazama ukunyaka ngokuthi nongena amafinga bazinqoka ivusa engenamoto because of manje ezokuthi usile busa mcolo ngenisile abafuna ukusuka endleleni yakhe 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 afika izinkosi afika izinkosi usuka idimoni usuka idimoni 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 sure young talent from Episcopal. Yeah. Class.